Aki kuin ram pontona, erotong kuin ram bajuna, talek bakka na kanatena. Mama Eni sangat bersyukur punya teman seperti Aden Raba, penurut dan perhatian, suka bercanda orangnya, teman Columbus kelompok bungkus-bungkus. Dede, salo nai Raba, sumpahin aja aku talipongi, katanya pada batu-batu, mi pembosi, tena mau ringgapan nih kak dokang, tak busuk ngasih kita nalile. Kantong ku gangkat dokang, kuning ase mangan di sebatu balik.